I evo 30. maj 2015. Festival banatske kuhinje polako počinje. 9 časova je. Beka. Ljudi se skupljaju. Danas bi trebalo da bude 30. Četiri ekipe. Evo imamo Južni Banat. Ovdje je malo blato. O, drugovi! Majice, druže Martine, trebalo je crveno da bude. Da. I polako stižemo do naše ekipe. Drugovi. Zdravo drugovi. O, prijatelji. Evo ekipa 2015. Banatska kuhinja. I naravno mi. Petre, smiješno ti? Svi navijamo za Irsku.